Voin hi October ni ania Shileng awanga boina in India ram mun krang atuamek zela Khovela po punlam alapan chaumek zel ani DINPR in Mizoram din mun tukin lama antarlan danin confirm case si sangni somli pakua kan nei toa damchuak sangkhat zasari somni pakhat anum tobok nimina test atangin shikai tharmi somthum pakhat muchua ania Zoram Medical College lama RT-PCR mga test zani samga pathumatangin Shrivai muchua anum launi in alang positive muchua thartahi TrueNat le rapid antigen test atranga mu anni hlomani tin thulo momlam ero nimin October ni khatkhan Shrivai damachua tirmi zasom hi le palilai anuma voin tlai darnga velkhan DINPR chuan mi som panga damin anchuak le boknin antar langa alomom hlea kanlom pui takzet ani tichuan Mizorama Shrivai kan nei mek zat chu zathum som le pathum anitani India rampuma biggest hit kan thleng deuh rang thina ma se tlemin Shrivai muchua tharhi kan nei tlem hret tanin alanga Union Health Ministry in Voina data anti chu tharber Hindustan Times in antarlan danin nimin October ni khatkhan singriat sangkhat zali somriat le palri Shrivai muchua thar ania mi sangkhat somko pangain anthi puibok ani ningani le zirtop ni chungkhan mi singsari sangriat zariat somsari pasari damchuak anom boka tichuan India rampuma Shrivai muchua to zongjong hi nuai somruk pathum singkwa sangli chuang anom toa active case kanti mai tuna Shrivai mek nuai kwa singli sanghi zanhi somle pasari anomani damchuak to zongjong hi mi nuai somnga pathum singa sanghi somsari le pariat anom toa India rama recovery rate Shrivai to zongjong atanga damchuak hi zazela somriat pathum point pasari BL ani heng data hi kan soithin angin darkar tin adanglam ranga Union Health Ministry in anron update hun voin choma dar som pakhat vela India ram din mun ani Khovela Shrivai nga lama panhi na kanlani mek zela US pakhat na lani zelin pathumna hi Brazil ania worldometer sin an update danin Brazil nen hian confirm case maktadoi khat point pali velin kanin thlau ani hetilai hian voin October ni chundar som panhi le minute somthum velkhan Hindustan Times chuan frontline duty health department lamin anturna sahle aniti antar langa Indian Medical Association chuan voin khan thuchua ansiama coronavirus awang hian India rama Dr. Zanga chuang anthito ani anti apoin arap thak lea Mizorama hian dampui antama ahlom lotia soifo hi ahlom ti kan hriat atul hle ani Hindustan Times hian hethu chu voina Indian Medical Association in ansiam nu hian India rama Dr. Hershey thipui to zat chu mi zanga sompanga ania anna hi bansan duma se damlo en kolmamo tamtak anom boksi wangin ramtan annunna thapin na anthoka heng mi zanga sompanga ta hian India mi pui tamtak nunna channa na anna thona India tan martarin anthita anitiin antarlang Dr. Hershey thipui zinga atamber hi kumsomnga atanga kumsomruk inkar ania Dr. Thizinga somnga pakwata chu kumsom thum panga tanga kumsomnga inkar ania tin kumsom thum panga po latlinglo Dr. Sompariat Thizinga hian antelbok ani Dr. Thita tahi India chuan ramle namtana nunna hlantu anni tin mi puiten healthcare worker tachu za an himna tur ngaipoi mo sakturin adu thu antar langa Sri Lanka ra anna bansan maidu tamtak anoma mase India mi puite an mangaina awangin annunna anchana Minister of State for Health chuan Dr. Baka hian staff nurse le Health Department athok mitam takin nunna anchan to boka mi puile state sarkar tinte point
an himna tur ngai poimo turin angen bok ani hetianga health department lamten nunna an chan na saluduk hi an duty hun nilwa mi puiten an inlama an pan na satwangle hospital a po an pp te po an hli to nuwa damlo ten an norawanga lo thai lowa an check up wanga hri hi kai an tamber nin the print chuan an tar langa sarkarin dan asiam le hospital lamin dan an nei ta chu hrileng in awanglai hathen chho mek zel box ri awangin tu tenge hriwei le veilo hriat anilowa hospital a hriwei lowangai damlo admit tamtak an oma mase hri an lo veirenga symptoms alan lo wangin chung en kol tu staff nurse le worker dangte point an kai pha na sani he hrileng hi chuan tu ma athlir rang silo doctor le staff te hri thi puitu te hi tam tak chu an mani po in en kol thman lovin pp full suit nen hriwei te hi an en kola hale rim takin na an thoka symptoms an nei mek chuan an taksa alo chak to lo hlea chu chuan he hri dolet tur chakna an nei te atitlema an thi pui tamber ani ti an tar lang bok zirchian na hi kalpui mek zel ania healthcare worker engza che nge he hri hi thi pui to ti hi collect mek ani thu the queen chuan an tar lang ve boka covid-19 awanga healthcare worker nunna chan ta zongjong ta chu india sarkar chuan zana thil pek le compensate apevek donani ti union ministry chuan an puang bok ani kan state apo hian hetiang hi kan ma chon ve thei reng ti hi kan hriat atul le facilities kan nei angte a chaw raw ri le a kan state din mun ngai tu chuan kan in upgrade chak angreng viawa chuti rol chuan hripui adarna satna mun te hi india po mun changkang le commercial center te ani hluma state le khopui hausa tak tak te ani mase tiang khop khian antur thawa national news agency tam tak chuan khovelin angam ri lo he hri hi engtianga boipui tur nge ti discussion te mithiam tak tak tenen an nei thina mase tuna kalpui mek dan aya tha hi aom chuangin a hriat silo ani mizoram apo hetianga adar ani ve chuan kan turna satdan tur hi chu chhut ngam po ani lo jok hialang tuna po vengle khothen khatin zmc lama test na puiber rt pcr adik lo miti mai thai turin andring hel deuh chu ang viawa hetiang vel hi kan din mun ani wangin ti dam ain inven a thati hi kan thupuya inayang u tuna hian engwangin nge kan steta hriwei te hi andam chua jungjung thai pathian khongaina kan chang ani ti hi achianga chuti rol chuan positive contact chuizui thai alani deuh zela chu chuan hriwei mu chuana lama chaktakin malak ati ol sama hriwei po symptoms nei lemlo antam hlea recover jungjung ania mase mipuya hian contact tracing hi ti hlei theilo le chuizui dan turpo hriat lo khopa vairam anga adarani chuan kan buaina sa hle dona kan tuana sa in recover po hi tunang reng hi ani haulo mai thai viral lot sang tak tak damlo anom chuan hri an kai chhong chakbik bok niin mithiam te chuan an soya chu tiang chu kotlaya khwakhirlova anom tam chuan mizo namtlem le enkolna nei thatok lo tan hian mabak akolo viau mai thei ani USA today in Twitter lama voin tlai darli velkhan antarlan danin voin khan US President Donald Trump chuan COVID-19 a positive aniti an puanga heti rol hian anupui Melania Trump point shi hi akai veti antarlang bok White House physician chuan tundin muna chuan President le First Lady te hi andin mun athrani ti asoya President Trump hian khoyatangin nge akai thai ti an chuizui ngala nisari chunga azin kwalna travel history zongjong chuizui ngal ania thu chiang chu ala om lo na in anrin dan chuan ama puitu le a campaign na mitrangkai tak hop hicks chu hriveite omna hmuna ain expose ni in an hria chungmi te hne na tang chuan hop hian hri hi ka in vandoi thlak takin President Trump hi akai chhong ni in an ringa hop hicks po hian hri hi alokai ve ngei ani ti an mu chuak bok
hetiang ani takawang hian Trump achung ko dangte test nei zui ngal angai boka White House staff zongjong te test uluk zoka neinun le vek ani don bok ani President tanu pa hi chople chilin anin khungsang mal ani ti USA Today hian antar lang boka rang taka recover le ani ang ti White House physician chuan asoya ram sang hroi tu ten Twitter lama poi anti thu le dam le thuai se handu thu te antong trai pui ngal thu te anron chui ngal nual ani hetianga Trump a positive hi a poi thui thei hle don ni in ansoya campaign atul wanglai tak ani lain Donald Trump le a campaigner thren khat chu khungkhran an ngai don ta atan chance a chiat pha hle thei don ni in tarlan ani tuna hian contact tracing ti mek ania US official engzache inge hekrileng hi kai ti le campaign na ama puitu engzache inge kai ve ti po hriat alani lawa US Vice President Mike Pence chuan apoi ati thu asoi rualin Trump hi michak tak ania pathian ringtlat tu ani boka ama le achung ko tan katong traya rang takin adam chuak le ngal thuayang ti hi karinga kabai sei tat bok ani hati news site thren khat chuan hetiang ani awang hian al pui Joe Biden hian campaign akal pui zel si chuan tuntrum election hi affair don lo ni in antalang boka Democrat Party te remti na ngein election hun hi sonhlat ani anrin thu an soi boka ama saberatan Donald Trump le Joe Biden te debate hun tu ruat lok sa chu thul ani don ni in antarlanga hun ruat lok zongjong chu awaya siam thatvek ani mai thai ni in tarlan ani chanchin thar karlaka Shrileng chungchanga Mizoram mabak om thei angte karon zeptel nemdewani tuntumatan chuan dutok photila lodam mula chanchin thar dangnen kanin tongle thuai don nia